Djevojka brža od konja. Bila nekaka djevojka koja nije rođena od oca i majke, nego je načinile vile, od snijega izvađena iz jame bezdanja prema suncu ilinskome. Vjetar je oživio, rosa je podojila, a gora lišćem obukla i livada cvijećem nakitila i naresila. Ona je bila bijelja od snijega, rumenija od ružice, sjajnija od sunca, da se take na svijetu rađalo nije, niti će se rađati. Ona pusti glas po svijetu da će u taj i taj dan, na tome i na tome mjestu biti trkija. Pa koji je mladić na konju preteče, da će biti njegova. Ovo se u malo dana razglasi po svem svijetu, te se prosaca skupi 1000 na konjima, da ne znaš koji je od kojega bolji. I sam carev sin dođe na trkiju. Djevojka stane na biljegu i svi prosci narede se na konjima, a ona između njih bez konja, nego na svojim nogama, pa im onda reče: ja sam onamo postavila zlatnu jabuku, koji najprije do nje dođe i uzme je, ja ću biti njegova. A ako ja prva k njoj dođem i uzmem je, priđe vas, znadite da ćete vi svi mrtvi na ono mjesto ostati, nego pazite dobro što činite. Konjanici svi se pogledaju i svaki se u sebe uzdaše da će zadobiti djevojku, pa rekoše između sebe: znam odista da neće ona ni jednome od nas na nogama odbjeći, nego neko od nas, a ko? Toga i će Bog i sreća danas pomoći. Te tako kad djevojka rukom o ruku pljesnu, svi potekoše u jedan tren. Kad je bilo na po puta, Bog me djevojka odvojila bješe, jer pusti nekaka mala krila ispod pazuha. U to ukori jedan drugoga, te prionuše i obodoše konje i pristigoše djevojku. Kad ona viđe, izvadi jednu dlaku iz glave, te baci, i oni isti čas uzraste strašna gora, da ne znadoše prosci gdje će ni kuda će, no tamo amo te za njom. A ona opet daleko im odvojila, a oni obodi konje i opet je stigoše. A kad djevojka viđe zlu goru, pusti jednu suzu, dok buknuše strašne rijeke, te se zamalo svi ne potopiše. Za djevojkom niko više ne pristajaše do samoga careva sina, te on pli na konju te za njom. Ali pošto viđe da mu je djevojka odmakla, zakle 3 puta imenom Božjim da stane. I ona stade na onome mjestu na kojem se nađe. Onda je on uhvati, te zase na konja vrže i prepliva na suho, pa se uputi jednom planinom doma, ali kad dođe u najvisočiju planinu, obazre se kad li mu djevojke nema.